Ka jing beteng ban I work order dakat tu kat ni MDC belasyak rem jong ka JHEDC haduk mentah mene. Kalau penbitar ki MDC jong ka seng Voice of the People's Party VPP bat Congress haduk bakilalet bu sendan dakat Dorcas ha Deputy Chief Executive Member jong ka JHEDC Umalaski Rembai. Kita ki MDC jong ka Congress bat ka VPP ki kentup ya MDC ka silang mentang ma DA Miliam, MDC Narpu kong Dewi Payatong Per, MDC War Central ma Jamsha Prang Potam, bat MDC Sapai ma Rikut Parin, bat kila letbu Dorcas hakalai terik naitung. Kita ki MDC habakran syakila patai kubor kila ong, Kim Persya ya kanu-kanu kakam penroy penpar hapok ki constituency, Henry kila penpau ka jing sengukya, haluar ka jing I work order syaka development committee, kabadai jong UMDC barim, wat habala don UMDC bala syakjid ha upat ba. Kila ong bakat kum kapara ar nyo jong ka 6th schedule, UMDC unlong ha kajaka tangkat kum kapor ke balabu dakaan, lat no lada syak weng ni syak penbet hapok ki kendon balabu. Hadin ba UMDC barim umlong syu UMDC, umlak syuk bensim bentah haka sensyar ni kino ki kam penroy bat ba ke komiti kabayadai bat uru kan duk bat damno ka board rekam. Kalau ke bas nyosi nak kalian jongi ke MDC kalau si job pok ke HDC hajing ide bat skim kita sateng jong MDC berim lagi jongi konsumsi boleh yang ampun kan mar boleh hak to ko por shwa ke election ki MDC jongi ki per konsumsi kita ada propose lagi jongi skim ki jongi hak to ko por nak kalian department kalau ada isu tang ka premier level order hak to ko por empat ada sign empat ada agreement empat ada implementation menoban le masin poin yang ni po office masin job mengih ne ngli em nak por syak por em ila jubab ngi ba ngimla le mar boleh ada isu yang premier level order hak jok por iong ba ada agreement ada biasanya ke tender ada implementation kita beri fine to la biang te sen boleh kile semua collection ke mut ngim dan bor suki pusuki ngana kalian jangan namun kemensian bersusah unta hadin nang tangli kli yang bisos hajing de berkenek department kini skim berper bersatang ngalap penban ba plan de dah kini kisngi dah kini benar berada kawan sign kita agreement kawan le kita implement kawan le kita tender without our knowledge ngamban dapat skim ngimdan daw kita ki nong yo nong skim henry ngidon daw ya ke department balai kayak like nangi MDC hato ngingi dek nak por sak keli balai kum naik ang bangim na le kat kong ga akal kan sai ba po 6 schedule ci sim bala kala MDC ka committee jang u kantor bor syu ngan beta kini spang committee lada MDC u address skim ha ki local committee kemud kata local committee la pe lakmi da bu hasnam lada da uskatisnam lada da executive chapasnam lada UMDC address skim haka development committee of the constituency kebemut yakni committee labat lakmi da UMDC tesibuk ni mentah ne baru la address yang skim haka development committee lagi jang constituency dah hang nang instruct sai ba pledo jang ni committee kemut ngi UMDC kiba persen mentah te kemut ken kini ki department kini office kala ben ai bor ki hang nang lakili bun lagi kendon ngi lakili ki ni kakendon ayu lene ka hukum ayu kabal pun kubor ya ka development committee jong MDC berim ban simti ne ban pentrei ya kam penroy kabar kene kam demo ke jing penhiador ya ka bortre kam jong MDC ubasyong hak syupi ke mentah kabalai ladon mo ke jing pendapat ba baka ai bor susu ya ka committee jong MDC berim hadin ba ulur ola ularem panlongkum MDC tang ne nang ikendus nang pos ke por ya IM ru yong ba amar gi asnyo doang ki konsumsi ki balaban implement da ki MDC badang sujo te ngi yong emla sedangkan kili ke daw ba angkum ne namar ba une MDC bungan syu apa JHDC usnya thulang bad brangdon kemud une berem baru ne bojot ki de jumutlang pi siapa lah selalu ajing de berkata ladai ang ba don ka an umlasu ban change ya ka committee kini ai ke emo ta an kile semua mutang na example bi go
usun rang bar kun the ke so ka khna hato ki la se ban ang bangi de jing lang mla kan ban kem lo is lo kata bi ke bos ngau thamula ka anya yo ki pen le ka na ka ki apply ke po ka JHDC jong ni tengi na kena jong MDC ki ba syak ta jing de ba kena skim ngi nam alat ni jash kemat ba hak jo paro ngi la ai ki thok sa EM badan buram jong ni ban ai specific clarifications hajing day ba kena skim ngangan ban biang ngasya yang ren bila de ba boleh kita ki komiti ki berat hanbor ban UMDC berat song mendam. This is unlawful. Ki orang tak melawan change, tak boleh lah kita kiwe. Nang tak katin, nak kerpat ba. IEM is jubak hi ke bagi kuat. Rong isnya longo. Ini nak lanjut MDC. Endang ile ikendu ba di branch manager kemut bangimut ban pli account dalam tak komiti jongi. I branch manager i jubab ingi ba phim la le kat pedang don kene komiti ke barim. Kita bos yang longo. Kemut tangkan bor ta komiti ke barim baik dah ini MDC. Tena kata kadau akwa ba EM in ai spesifik jubab nang taru. Ngasngau yang rem le de ba UMDC una le no pai ba nga sesnong tan changa. Tena kata kadau nga no ta kumne. Wat le kai ho ba ne khna ye pjing jang ai ke dang ba. Kawi ko hab I wo chia chuchu ini to wa I wan enim to percaya ke skim. Ke skim to wa sa pending. Andai ko snya percaya ini to wa kaman kani ke komiti warem ye ko execute le ye ko pengkrek kam ya kani ke skim halon wa ki MDC de kut katam yongki. Lada UMDC dekut katamu modele an kani ke komiti dang exist ko. Lena nang im ko. Neba samtho u kani ke development committee to man ko ke political appointee committee. Ko thung dagi nong mikmat nagi MDC. Tasakawi kwa uchia chuchu hini. Cubo mentu katkam kejingi klam yong I wo EM in charge yong ke CWD ong wom ye MG kendon wato wa kani to central scheme andre mentu katkam kejing pencia wo ong wa dadek issue ya ke preliminary work order chwa ke election kwa itip ya ke sekian lada ya kani ke preliminary work order da sign the we engineer cuba uniu engineer wasan ya kani ke preliminary work order da yuk pension nu ha wo issue one ya ke original lain ya ke final work order happy wo usan biang do tai engineer udah yuk pension mugate hap chap chie halor gunong re muto kwa utip wa kajok ko jia la hadin kajing job yong ki MDC go thme yele wan kani ke komiti ko rem dang em goi ko hap usan da em ko hap wo pengkrek kam ya kani ke skim imto buat daw untuk daw ne benta skim rekwa I ya ke jingchia ko paka he to bo kani ke benta si barang si job mo pi guni gi donang ni ni latip spang gani ka skim ba ka don jong gani ka barim hendrei haba unu MDC ba la rem haji sha committee jing u ka de bam kam doi ban exist namar ngi haban thau committee te mangi rumah ten re habang ile benya kendu yo EM uang ba ngim la ngi haban ai be ya gitu ki berim hande ka ai ka bangi solong ngok kolong ba ya ki we constituency kam long uniform gani ki jingda jingki don gi me ko constituency ki ai lat ba ubat mai un pentrika meta ki skim hande yingi pade ki ong la ki ong ba ne mar ba mutual understanding telada kata ka an kam sha ban pen kala shangi ki bat mai kumno kata ka mutual understanding kan trade kam hato ka an haba kala don ka dia pentrika kata ka an nare kini gede jinda silang khmat kat kum kecil silji kini gede jinda silang khmat yangi kede jing ibe yangi kede jinda silang khmat kede bakim burom ya kane ke jing cit jang ba ngi wan hang nin because of people's mandate ten ma kata ngi kwa ban sig clarification halor ka ai ka an halor ka ai ka nong rimba EM le ne kine ka department kimla ban implement le ne ban ai yangi ki bajak thmai ya kine ki skim namar ba kede ka tem ke jongi te kane ka kta ingi bat ngi pai ngi kwa ban pensai so pat ba halor kan nero namar ba karakta ngi kwa ik skim om namar jongi ngi kwa nam tau pat ba te bangi sakta ngi de pat ba pa sakta kum konsumsi jonga de pat ba ban sakta
Tela da menta uta ubarem udang la ban pentri kambe tak skim kementai yo kan yang bangin job. Kementai yo bagi pajak kijit mentamai no ingi. Dan mar kata ngingin la ban pajanya kene kajing batai kita EM lan kata ke department jo ungi ko ban sik clarification lamba kajing tho legally. Kalau ke ekonom rimbayangi kim syam la ban ai hendrai ya ki wai pade ki bagi ki briu jong ki bari na party jong ki implement pade ha uta ubat thamai. Kani kamlong uniform so we are against it. But nginang ya biasa kemat bangin yo ya kahok jong upai pak. Tanaga biang ajong garu nasnyo ban ya ban kersan lem ya ga jingong jong ki para NDC. Namara ga jing soto hi ga jong ni kalong ba kat balahi ya ki skim ki na da ki de ki skim jong ba council ne ki de ki skim ke bawana ka central ne bawana ka state. Kan kanong rim hi ka de ba UMDC ude ban punya iki. Abang UMDC dia punya kebomor UMDC badang nong mentah. Tapi ini semua bakam syong nong rim ero ba ya ki skim ki bangi ide ban pay ban kimi bangi ki UMDC ki bala syajit on penyai on pay ki da umne UMDC barim le dak ki briu ju da ka komiti ke ju bat kumta terter. Ka kamlong ka basyongnya ero ba on penyai ki. Telada kalau ka syong ni ba on penyai hi barim kamot ayu ban dan kangga election ro. Dan kam mani election. Jit bay yo barim ai onne serta ki ai ke borak nyai bay yau kamdan simod ai te nging yang kata kanong rimba nang ne syakmat hi niyo i bakadon ke rek ke Bombay ke bomberenti hapo jong ke council bar kata si Bombay bomberenti ke wena kita kalong ba ladai ki briu jong pi ki bapis ngau ya hap bapis ngau dan jinge dei ki bapis ngau mensim kalong babin ai punya ki balai pada ngi umlong pikai kena ngi pikai bangi imtip pimboram ro wat ya mandit jong ki pai ba te ka jingwan jingi menta langba jong pi ki kot kubar kolong ba ngin pen pau ba im kwa ba kan dengan kela presiden im kwa ba kan dengan kela ba kan ya long si ya long kumne na ka po sa po mar mentangi syakta la sai makiro kin sa syakta ya ka besi ba anda kira syakta hamat ka siula jong kin sa smotu hado kan no ka pang gamensim na kata daw sin biang iban ba ya ka jimpnya ya ki skim compare wala dala propose ki wala dala perwa ki dagi MDC ki barim handai namar ba om semana pen urlong ki hapo katam ke jongki barka angro ka ong ba sisin bakal akut ke jino MDC kamut ki tu ki komiti ke jimpnya ki ro kala laps pelakut no de ban ahan awar be ki dak pasuk mensim dak lenti jong aing dak rukom dak borom syaki ba kemai namar ong ipi ba wala dak om la syu ban IT syaki ba kemai namar dak ya kita ki bla 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 kumne kumtai handai ngan ong ipi pat ya kapan sign pat ya completion certificate de ban sign mangi kibat kumai hatongin sulang mangi pa kita kinong sign kinong sign ngide bangi sa kita kinong trace lang ka ki ban sulai pay ban sulai jingo ya kata bangin su sign kan tip kado kadang la syara jia kano kampam sa kampong la jia kano ko Bombay bang ti ka chimpnya inti kli bangi am ki ba sign ki na kata daw ang epi sa sisin ko kinong yalam ki buran buram jong council Skap tu ya conscience ke jong pi skap ya kanong rim balle ya ke badai kenama kanong bu jing bakla nang ne syakmat